Máis que balonmán, ese é o lema da nova campaña de socios da Sociedade Deportiva Teucro. O Club Pontevedrés celebra este ano o seu 75 aniversario, facendo fincapé nos valores de esforzo, compañeirismo e constancia que representan o equipo azul. Un equipo que precisa máis ca nunca da axuda de toda a veciñanza. Se empezó a cosechar una vez que finalizó la temporada anterior, de cómo podíamos darle una vuelta y captar socios. Y llegamos a un punto en concreto que el ser del Teucro era un poco más de venir a ver balonmano, un poco del sentimiento de pertenencia que tenemos todos de pertenecer a la familia azul. Y eso se transmite en todos los socios que nos vienen apoyando año tras año, en que nos apoyan no solo por venir a ver un partido de balonmano, sino porque se sienten parte de esta familia. Na roda de prensa, o concelleiro de Deportes quiso poñer en valor o traballo do Teucro ao longo dos seus 75 anos de vida. Un traballo co que conseguiron ser un referente en Pontevedra e a nivel nacional. Tino Fernández quiso resaltar que este ano o equipo azul se afronta dous tipos de competicións, a primeira nas pistas e a segunda, a competición por sobrevivir. Esta xente que colleu o Teucro nese momento, colleu uno metido nunha competición por sobrevivir, cunha débeda enorme que é un lastre á hora de xestionar o clube, tanto do punto de vista administrativo como do punto de vista deportivo. Non cabe duda de que non é o mismo ter unhas contas saneadas e poder dedicar todos os esforzos económicos a facer un equipo competitivo ou a mellorar a estrutura de base que partir todos os anos con unha cantidade de cartos xa destiñada a ter que pagar as débedas que generaron outros, non? Por lo tanto, o mérito deste clube é que, a pesar das dificultades, a pesar de que ten que remar sempre contra a corriente, aí está. O obxectivo deste ano é superar os 900 asociados e para conseguilo o Club Pontevedrés decidiu baixar as cotas. Este ano os prezos van dende os 10 euros para os socios infantís ata os 150 na tarifa familiar. No queríamos dejar que ningún socio atrás, no nos queríamos olvidar de nadie y por eso hemos bajado los precios a algo razonable que pudieran pagar y que pudieran, afrontar sobre todo con esta crisis sanitaria que también les afectaría. A Sociedade Deportiva Teucro quere seguir facendo historia no balonmán español e para iso é fundamental que a familia azul continúe medrando.